Dogmuka rasenja klamlong ingdeng thongkep resi karbila medamai ningkan sekamai pikepeman ponjia phang. Dogmuka klong kam teron odutiram holalong terika mamai seng pontanglo. Ni pialam ni ching honchelam pu athe pian ponsi. Ingdeng thongkep resi karbila medamai ningkan sekamai pi. Kepeman ponjia phang terika mamai kesinga mailong karbila medamai mephu bariming tipen mai kachepahem phu pon amailong Kongchun bang joising tok bipen mailong kachetong dun Karbiang long autonomous council CM Tuliram Ronghang art and culture kilang EM Surja Rongphar MLA EM's MSC Asotoma Phan Pachini Pong Tirikam mai kesing along Tirikam mai phu arpu aphan Chidon sar pen Karbiang long autonomous council chairman Raju Tiso Phan mai phu arpu ingwai ponlo Kongchun bang arpu aphan Karbiang long autonomous council EM Lunsing Teron aphan ingwai ponsi arpu pek ponlo Lamet kulu program teron amaru long. Hindi thoke presi karbila me name ningkan se kami pi dan dom ka hawalong padu podi phan so dirika me ki sengko me kini diri pi karbila me name bulan wango sila maksud ang sini tanas tong din lalo la si ningirong parlo ini maksud ding thoke presi maksud karbila me name ningkan se kami pi bangke dadak si buhat cek jipu Proisar, Chidon Sar, si Wai Monga. He, dah kalau litum karbila me cengsi me pu, amet kuru mongkam teron. Maksud mahan kita hawalo, kita di hawalo, amet kecil hawalo, masih ada ke, maksud perang ke, maksud lame PBB lah. Ni kan thoke bla, drop lo lam karbila me sengdet pen pilingan ke, lepas itu amet pi do mangke, kan thoke dua lo, kan thoke bersidu. Ini kan thongkep rai si ke pleng sila dak nang di ko bangkel si ningarong parlo si dak ini thelong lo kado ka be dak kacitong pithe kiding tum chenglok adung re hawaram long kuno lame aro me chenglok ni hang long ria me tum kado ningarong cipaklang so thelong lo kado ka be dak kacirap tu masih pithe kiding an dak citong lo sila bangso pachunpun pamilya pansi ranum kechisig lo sila bangso kechisig lo mangke ni jungjung bang gitu lo apa teme karbino termasuk konsil pen alang tuh mereka cerap tuh dia pan kecil me kabut pita tuh lo apa teme lah bangso kiri kamar melong teme amai fu pen cenglok alang kaprek samcom olong teme iya matun lunsing teron beda singhi lah pen dan tum speaker raju tiso lang tu sitak duet lo masih lah bangso jun pamepo kuang si ning hepar lo sir mai pu men than pon sih Kami pun raju tisu, alang pasti pekoro waktu bangke, alang long cerita bangke, tulang non papleng itu alang tum, antu saya apa bukan mumpo, masih kami nos, mas konser speaker pan silang umai pun lagi kini selang no, apa kami pekoro, dia mungkin terus tu lo, testing itu lo, dihin dia kiri muka, tapi aku ni tum berhamar tu lo. Singhon apan sila bangso, amai pergi padu nasi, lamet lamcong, anu tin stame dak kita kelang hirbang pen cenglok tapi kita wang pen itu karbia lamet lam chong mang lan susi kepang cu ye phan lan susi kepang dang ye phan lan susiison ho lamet amaru termasuk girin mon thagi phasi doi phanta me chuni ri palo la pen la maksu leng thom ke rai si la maksu ani ka se ka me pi long ka to ka be arupin pen me karbiang long peran part me Kabeng tan, labang taru, hawara may kiseng tangguro lang ng ta. Wangji la pen wangpet, nang po sa dilhin na chini. Masih itu nasohi kupoka, ahli kisawelo, kepada kamu, itu kan kita sopan. Kita pada mereka sopan itu ahli